mit angole lap anu anyu be gweli apa ipon koto motunga emiliona kaisa ngonanu kanyi luda balapugane bejasi Uganda itunga emiliona kaisa unianu kanyeuni kese jasi tomo chanlo ama muskeda kipi nuela ete kote so kakara moja tukoto na Isiriamun kojena kwa peyate care Muslim Development Foundation AMDEF kesapotu ipadche kinoskeda ipapiro keche luka Islamic Center for Development aisupunu inachana keche luyarabun lukada elbir Abokikisi kakara moja Agilon na kaisa ngona kanyari Abubakar Obilan nesayaiton AMDEF Okarua leilu kuminiare keda kaisara luni ipedo bere kopana boka Agilon anu edolete akaisa ngono keda ikanyari ateso kere keda kara moja district na lutano inoi bukedea bunjo kumi bunjo serere soroti bunjo kalaki bunjo tupakini jo amudat kotido na pak obunijo na kapiripiriti ido irokosio temi na pinapa kiro anyo ni pone lo yata kena sia Agilon ngon ai po kara de parino karwalo munosio idoli lapalo la Desemba karwalo ilukuminiare keda akaisara luongon Abokikisi Agilon no mamebongite kwa kwatata otoma originalo Soroti district ni sejasi kede kada lo akiro anwa kipi ido koma mapugane priority Abokikisi itemona kira kipi kotoma park Samuel Nangu nesatu piton elosilo ikanyete ko Soroti district means we are doing something like 11 bows. So but we are happy because the community of Muslims was coming to support us. This area was in a very dire need of water. But as this local community, our resource envelope is very small, and now we are happy we have a borehole. Itunga luote mwana luwa surete kwa chokchani kanio Soroti district kesapoti meda utu keda Agilon nonu ejasiche district nada iborabu italaka isureta yalama saja ulipolo na soma msidu mutola reng na adumu na kipi na bumi rio ngete cha ino muso kepolo bapupingi yala moto mapuganika adumu na kipi yalama sikatunga no imeremo elwana le msagilo engara tubitore ria tubito chepoko goli twene keroto da yale mso chan lote taoka Agilon ne ja rata na tan na mama bete da aka yala mangise polo noi ijaile mso chana nwa kipi iwokile msa Agilon ereshalo well pupingi yala muno agare na yanga asoma hedeka kwa mamle msidu mutora Agilon le mso itoso mai kaeteso akipi no ajasi kwa plaja tane na bore opili agwe kinton netunga kotomote mala suret Stella Pio echuka nesabala ebe erare renguna ipol ne jasi ketunga lule mitoto chanlo akipi erai na umokin ebe apedo project lo ay ngarakini soka pe district ayona Agilon ade paratomon district lo Soroti and yet is soka pe district every financial year ne somaira kron we come to sino Agilon ngini teme ina kina Agilon do petebon kota Abokikisi ayata kina bongun agwe kinton Islamic Center for Education and Research Haji Uthman Seka Kozi nesabala ebe mamo no Abokikisi na Agilon no erai no lo skintera area retunga odini lo Isiriamun no for us even when we are filling our forms you feel for the community and you have been sensitizing people that this water is for the community, not for Muslims. Because if it was for Muslims, we would put them on mosques only. Akipi nesaijar ido iriongota luojo kota kwanta lu lwe pontosa ngarakina pugan kesiera silwero ko Uganda ekoto ipone kech Godfrey Ojore TV East Soroti. Thank you very much for giving us this borehole, and we pray on behalf of the community that we should be added more.